Ino neo mbica iria iri itura-ini ria Chemolingot gicigo-ini kia umbunge gia Tiaty kaunti-ini ya Baringo kuria maabitha a mbiraru manjiriirie kuhura huti na no taguo kurathi matura-ini ma Ng'arua, Thubiri, Olmoran na Mukogodo kaunti-ini ya Laikipia, matura ma kaunti ya Elgeyo Marakwet, matura ma West Pokot, matura ma kaunti ya Samburu o hamwe na matura ma kaunti ya Turkana kuria thirikari irambika bara na ekinae aria makoretwo makiagagia aikari a kaunti icio magatafania njuragano na gutafania uici wa mahiu. Operation iko na hiyo operation ni real, si ya mchezo. Kwa hivyo ili mtu awe on the right side, tii amri ya serikali, tii agizo ya serikali. Mbiraru igikinyia thiku imwe tu thutha wa thirikari kugathika mukana wa kafyu kaunti-ini ici. Na ninashukuru kwa sababu katika kaunti zote 6 hizo kafyu iliimarishwa na hatukuwa na changamoto yoyote, mambo ilienda shwari jinsi ilivyo inatakikana. No maabitha ya ambiraru magikinyia guku aikari a Tiaty marenda mugururi ucio ndukahuthirwo kumagagia othe. Wakuja operation tukatai, lakini watake mkora mwenyewe na waende mahali hiyo shida imefanyika. Serikali wanatupea operation na hakuna kenye tumefanya. Tuko town tunafanya biashara, ndio hiyo makazi sasa imeharibika. Watafute wakora, atukatai. Hatuna wakora, tuko nao. Lakini wako sehemu mbalimbali. Na ningeomba serikali watafute njia mwafaka ya kutafuta wakora. Watafautishe mtu innocent na mtu ambaye yako mkora. Hiyo ndio kitu tungeomba. Mbiraru ikianjĩrĩria wĩra kaunti-ini icio nacio thikũ ithatũ iria minista wa ugitĩri Profesa Kithure Kindiki ararutĩte akienda aria othe megwatĩire mĩcinga mũgarũ wa watho mamicokie irathira aramithi ĩno kuma hau thirikari ĩhũthĩre gĩthũri kũiyũkia mĩcinga ĩyo. Mpaka sasa sijapata hata bunduki moja, lakini na expect kwamba bunduki ziko njiani zinakuja. Naomba machifu waongee na wananchi, wasingoje paka wapigwe ndio warudishe bunduki. Sababu hakuna mtu anaruhusiwa kumiliki silaha kinyume na sheria. Honge cia ugitĩri gĩtarũ-inĩ kia Rift Valley irauga ire na ũma mũngũrũrio wa rita rĩrĩ ũkũmunya wĩkinaĩ ũcio gĩtarũ-inĩ kĩu na mĩri yaguo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.